Анан неге biz азыр Библияны окуп, Библия менен жашасак болбойт? Иса пайгамбардын да китеби Алланын китеби го. Ошондуктан биз ал китептердин баарына иман келтиребиз. Алар Аллахтын китеби, жашайбыз Кур'ан менен. Ал адамдын суроосуна bir адамда bir паспорту болсо, Союздун доорундагы паспорт, кызыл паспорт, СССР деген паспорт, кимдир бирөөдө бар дагы эле үйүндө сакталып турат. Ошол паспортпу же паспорт эмеспи? Паспорт. Ошону менен бүгүн bir жака учсаңыз уча аласызбы? Эмне иштетпейсиз аны? Себеби анын мөөнөтү бүткөн да. Туура эмеспи? 91-жылы анын мөөнөтү бүттү 31-августта. Бирок аны паспорт эмес деп айта албайбыз да. Дал ошондой эле Азирет Муса алейхисаламдын китебинин мөөнөтү İsa aleyhisselamın kelgenine çeyin elele. İsa aleyhisselamın kitabının möhnötü bizden peygamberimiz kelgenge çeyin elele. Andan keyin al kitap Allah'ın kitabı emes bolboyt go, Allah'ın sözü bolat. Bolgonun möhnötü tügeyt. Hazır Tavrat, İncil, Zaburdun möhnötü bütkön aga amal kılbaybız. İşengen başka. Biz hani İsa aleyhisselam özü yazıp geldi, Musa aleyhisselam özü yazıp geldi demeybiz cöğütlerge okşapça. Biz ne deyiz? Allah berdi al kitapterdi dağı, bolgonan möhnötü büttü. Buna kanday bolat? İman keltirip, oşolle vaqta Kur'an menen jaşar. Sebebi alardı biz iman keltirip jatabız Allah'tın sözüdür. Kur'an'dı akırkı kitabı.